Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data ukundwa n'Imana, aho uri hose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hari kumvikana urusaku rw'imbunda ndetse nini cyane cyane mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Minembwe ndetse n'ahandi. Hongeye kugaragara rero ibitero by'ingabo za FARDC n'ubundi ikomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe kuri uru rugamba. Ni imirwano ikomeje kugaragara mu bice bitandukanye ndetse aka kanya imirwano ikaba yongeye gusara cyangwa se kugaragaza intambwe ikomeye cyane yo gukomeza imirwano. Ni mu gitondo rero byavuzwe ko mu gice gitandukanye cya Kavumu Airport byabaye bibi, aho ingabo za FARDC zongeye kwivuna umwanzi ndetse zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'ingabo za Tanzania bongeye kugaba ibitero bikomeye. Isi n'amahanga bahagurutse mu kwamagana ibitero bikomeje kugabwa mu bice bitandukanye bituwe, basaba ko impande zombi zahunga ndetse benshi bagahagarika imirwano. Ubwo bavugaga ibihugu bitari mu rugamba rwo kubohora amahoro ku butaka bwa Kongo, ahubwo bikomeje guteza ibibazo. Ubwo bavugaga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa b'umutwe wa M23 ko bagomba kuva ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo impande zirebwa n'iki kibazo zikomeje kubihakana. Ibitero kandi birakomeje mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje kugaragara ndetse kuri iyi genekerezo y'itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu, imirwano yongeye gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Kongo. Benshi bavuga ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Kongo ishobora kuzazana intambara benshi batigeze babona cyangwa se ikaba yakwadukira akarere k'ibiyaga bigari kose muri rusange. Amakuru kandi yemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihangayikishije abaturage kugeza ubwo isi n'amahanga bahagurutse mu kwamagana ibi bitero bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, aho inkuru mbi cyane igenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye. Benshi bati rero ibintu bishobora guhindura isura mu burasirazuba bwa Kongo, dore ko Kayumba Nyamwasa nawe yagaragaye mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ikimenyetso n'ubundi kigaragaza ko yiteguye gufasha Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi muri uru rugamba rwo gukomeza kurwana ndetse no gutera inkunga igisirikare cya FARDC mu kugana imbere ndetse no gutsinda uru rugamba. Kuri igenekerezo ry'itariki ya 15 hongeye kugaragara byinshi bitandukanye bikomeje gutangazwa na bimwe mu bitangazamakuru ku mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko uwitwa General Sultan Makenga wakomeje kubikwa inshuro nyinshi, bivugwa ko abasirikare be hafi ya bose baguye mu bitero bikomeye byagabwe muri santere ya Masisi, ndetse aka kanya ibitero byongeye kuba ibitero muri Walikale, aho benshi bavuga ko ingabo za FARDC zongeye kugaragaza imbaraga zihambaye kwirukana bikomeye inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi nabyo bikaba rero ikintu gikomeye gishobora gutuma isi n'amahanga bikomeza kugaragaza ko intambara yongeye gufata indi ntera, aho impungenge zikomeje kwiyongera mu misozi y'umurenge nyuma y'aho FARDC ifashe ibisasu ikabirasa ku birindiro by'umutwe wa M23. Munyemerere tugaruke no ku umwe mu badepite yirukanwe muri Wazalendo nyuma yo kwemera uruhare mu bitero bya drone byabereye mu mujyi wa Goma. Ibyo byose tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye uyu munsi nk'uko FARDC yari yabitangaje. Ni umunsi w'ibitero bikomeye ku ngabo z'umutwe wa M23, none bakomeje kugaba ibitero rero berekeza mu bice bitandukanye bya Uvira ndetse no gukikiriza umujyi wa Goma wose bakawufata bawishubije. Amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge mu ntera cyangwa se mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu ijoro ryo ku wa kane rishyira kuri uyu wa gatandatu, ubwo urumva ni ku wa kane no ku wa gatanu yewe no ku wa gatandatu, kuri iyi tariki habaye igitero cy'ibisasu byagabye bikoreshejwe na drone
ndetse ngo byaguye mu bice bitandukanye byo muri Mikenke, ni agace gatuwe cyane n'abaturage. Kuri iyi tariki ya 15 kandi nk'uko amakuru yizewe aturuka muri ako karere abivuga, iyo drone y'ingabo za FARDC yarashe ibisasu mu masaha y'igicuku ahagana saa 7 z'ijoro, nubwo ibyo bisasu byaraswaga mu gace gatuwe n'abaturage. Amakuru y'ibanze agaragaza ko nta byangiritse bikomeye cyangwa abantu bahitanwe nabyo byatangajwe kugeza ubu, gusa benshi bemeza ko ingabo za FARDC zaje gukora ibitero bikomeye kandi ibitero byibasira M23. Mu buhamya bw'umwe mu baturage wahawe icyo twakwita akanya ko kwisanzura, yagize ati mu by'ukuri mu ijoro drone ya FARDC yarashe ibisasu mu gace ka Mikenke, gusa ku bw'amahirwe menshi ntibyagize icyo byangiza gikomeye kuko byaguye hafi y'ahatuwe n'ibirindiro by'umutwe wa M23. Gusa amahirwe menshi yabaye nuko umutwe wa M23 abasirikare babo bamenye ko icyo gitero kigiye kubabaho bagahunga bagatwika ibirindiro byabo. Gusa abaturage bavuga ko nubwo kuri uyu wa gatanu ndetse no kuri uyu wa gatandatu ibitero byakomeje muri aka karere hose, ndetse benshi bavuga ko bari bazi ko hagiye kwirirwa ituze n'ubuzima bukaba bwaba bwiza, ariko ubu ngubu impungenge ku mutekano zikomeje kuba nyinshi bitewe n'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeje ndetse n'ibisasu bya drone bigiye byiyongera muri aka gace mu minsi ishize kugeza mu gihe aka kanya turimo. Iki gitero kibaye nyuma y'ibindi byabaye mu ntangiriro z'icyumweru, aho ingabo za FARDC zarashe ibisasu mu bice bitandukanye bya Minembwe. Muri ibyo bice harimo na santere ya Minembwe, aho nabwo abaturage bagaragaje impungenge z'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorerwa hafi y'aho abatuye, bishobora guteza ingaruka zikomeye ku mutekano w'abasivile. Akarere ka Minembwe n'imisozi y'umurenge muri rusange bimaze igihe biberamo ibibazo by'umutekano muke, ahanini biterwa n'ibitero by'ingabo za leta ya RDC n'abafatanyabikorwa babo. Ibitero kandi byakunze gushyira mu kaga abaturage basanzwe, cyane cyane mu bice by'imisozi miremire. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu bikorwa bya gisirikare rigenda ryiyongera muri iyi minsi, cyane cyane mu nkengero z'umujyi wa Goma, kurasa mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge. Icyakora imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragaza impungenge z'uko ikoreshwa ry'izo ntwaro mu bice bituwe n'abaturage rishobora guteza ingaruka ku basivile, nubwo bivugwa ko ngo ingabo z'umutwe wa M23 ziba zahungiye mu gice kirimo abaturage. Hagati aho abaturage bo muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho ingamba zikarishye zo kurinda abasivile no kwirinda ko ibikorwa bya gisirikare byakongera gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero nubwo kuri uyu wa gatandatu no ku cyumweru umutekano ugaragara nk'uwifashe neza mu bice byinshi bya Minembwe, abaturage bavuga ko bakomeje kuba maso bategereje kureba niba mu minsi iri imbere umutekano uzakomeza kuba mwiza cyangwa niba uzongera kubaho ibindi bikorwa bya gisirikare bigateza ikibazo gikomeye. Ibyo byose benshi bakomeje kugenda bigarukaho, ni nyuma y'uko RDC cyangwa se Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagaragaje ko rwose ngo yiteguye gukomeza kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, kuko igitero cyakomeje kugenda kigarukwaho na benshi, cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi. Kivugwa ko imirwano n'ubundi ikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ndetse na Walikale,
biteje impagarara. Kugeza ubu rero bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Congo ihangayikishije abaturage kugeza ubwo bamwe na bamwe bahaguruka bakamagana ibi bitero ndetse bakavuga ko biteguye guhangana n'imirwano ikomeje kugaragara ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Benshi bati rero ibi bitero bishobora kuzaza ari isibaniro rikomeye cyane ko muri aka kanya isi n'amahanga bikomeje kugaragaza ko iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo abenshi bakurikiye amabuye y'agaciro, ndetse icyo kikaba ariyo mpamvu abenshi bavuga ko intambara itazigera irangira ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, dore ko benshi bavuga ko byabaye icyo twakwita imbaraga zikomeye ku gisirikare cya FARDC. RDC kandi Abashinwa n'ingabo za Congo bahuye no gukomeza gukorana bya hafi nyuma y'uko byagiye bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, gusa nanone bikavugwa ko hari n'akandi kaga bahuye nako kuko bimwe mu bikoresho byabo byahuye n'inkongi y'umuriro nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ni imirwano n'ubundi yatumye benshi bavuga ko ngo ingabo z'umutwe wa M23 zaba zamishweho ibisasu nazo zikongera kwihora zigaba ibitero ku birombe by'Abashinwa, ndetse bikavugwa ko Abashinwa nabo basabye Leta kwirukana bikomeye uyu mutwe wa M23. Ese birakorwa ntibikorwa? Byose turagenda tubigarukaho mu nkuru zacu zitaha turi kumwe na mugenzi wacu ku murongo wa telefone nk'uko bisanzwe, nyine muramuzi n'umunyamakuru wacu tubana gatanu ku kandi ku bijyanye na update n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Congo. Bimwe mu bitangazamakuru kandi byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi mirwano ishobora kuzateza ikibazo kugeza ubwo isi n'amahanga agaragaza ko by'ibihugu bikomeye cyane byo ku butaka bwa Congo, cyane cyane biza gusangira icyo twakwita nk'amabuye y'agaciro ku butaka bwa Congo, byo bishyigikiye ino ntambara ko yakomeza kuko bifite inyungu nyinshi kuri iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Congo, ndetse benshi bavuga ko yaba Ubufaransa, Ubwongereza n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeje kwishimira ino mirwano ndetse bayifana kuko bo bafite byinshi basarura ku butaka bwa Congo. Ibyo rero bigateza umurindi ukomeye cyane w'imirwano ko itazigera ihagarara nk'uko bamwe mu basesenguzi n'abakurikiranira hafi iby'uru rugamba bagenda babitangaza. Tugenda rero tubigarukaho, icyo ngusaba ni ukuba uwa mbere ku makuru tukugezaho ndetse na like, share, comment n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyagasani akomeze aduhane umugisha, dukomeze tubane kandi nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye hose.